Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Belok Klentra, tim Peci Mang PDK, Patroli Kepolisian Cegah COVID-19, Polisi Dulur Kito, Satlantas Polrestabes Palembang. Pagi ini kami sedang melaksanakan kegiatan suntik vaksin di Aula Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Jadi kami ingatkan dan kami himbau kepada seluruh masyarakat agar suntik vaksin di puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Mari kita putus penyebaran virus COVID-19 di muka bumi, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Vaksin, siapa takut?